Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Reverend LS Nong Plang Uloong Bagakasi Jaintia Presbyterian Synod Pdeng Kebadang Syukha Thymmai Kalongkum Kakali Kiba Thymmai Bat Usngok Menru Bayakani Kakali Kiba Thymmai Kidonru Kinongñiah Kiba Tbit Yakini Kikentien Ulapan Pau Hashwaban Sam Yakatien Jong Ublay Hakajinga Seng Pat Ba Kaba Arsian Kabadai Hakapor Shibye Shteng No Paisngi Kabalapan Kut Menakasngi Ublay Kabalalong Hakabalang Presbyterian Umlingka Opashilong Upastor Nong Plang Uloong Kajing Stat Ne Kajing Suki Kasyong Hakajinglong Kasurok Bat haki Nongñiah namar ulapan kan mau ling bagaktian ublay bakata kari klau handai umdan kilinti yaki khon Israel banyat hendrei kilayat chapang kabadai namar ki khmat ki pet chaka sinduk kajutang haba ublay undan ringkat bat ki ulaong bagi khon Israel kiradap jam ya keduriau basau bat wa Jordan hendrei kari klau kadan khmat jongki kari jingkular kadang ap yaki khon Israel kadan kajing thrang banpoi syakari kanan wat ladon ki khon Israel kisngotanat bandan hari Egypt Ulang baki para banget ke Synod Pdeng, bakadon ke sengi ke bakrau, bat kalawai syakmat, compare lakadai bandrung syakari klau, hendrei ke rijeng kular kadon syakmat. Ulang baki Nongñiah ki khon Israel ki lekran bat ublay, ki barang don syakmat, bat unget baka Synod Pdeng kan buat ya kata. Kebenta bangan kran hakani kejinga seng bangan ya thu syapang kejing syak shitom, kejing yap uji sukres, halor kadeng pna ulaong. Shushu ulaong baka balang ba ujisu ula seng haka perthei ladon ar hajar senam hendai ka perthei kala nang sniu bat ngi aingu ya ublay bat ka balang ba shisha kampat bakla hadu menta namar ka kenhun ka yaiba ya ka diang pna habasam ya kaktien syakirunget upastor Nong Plang ula pensyong nong rim na ka gospel Yohanes na ka lenong ka bakat khandai ka dekot khat hendriu hadu khat pra ki kentien ki baong namar kata ti la aitino hu ban sanar pna bat gila shimno ya ujisu dak baba hi ya kading pna ulalet chakajaka balakhat malai khle hangta kile sa narpna bat arngut lembat uwe shakawei ka krung bat uwe shakawei ka krung bat ujisu hapdeng kajinga seng KGP Synod Pdeng kadai ka baningkong kabalalong hakabalang umlingka hadian baka Presbyterian Church of India kala itho purayaka kabalasdang na duka khatlai tarik bat kut hanin ka sngi ka khandu tarik leber arhajar arpesan hakani jinga seng pat ba kabalalong hanin ka sngi Unong kren hakajinga seng ke baningkong udai upastor TS1 khar balarwai kwaya daga jingrawai ki samla jong ka balang maulingat langkerdam bat jinga seng khna balang umlingka hakajinga seng ke ba arsian larwai kwaya daga standing kwaya Shillong Sapngi Presbytery jinga seng samla balang Nong Thymmai balang umlingka bat standing kwaya KGP Synod Pdeng Nagaliang jungang apan pauru kajing sngeungu ka bakrepang ya kabalang hangni ha umlengka kabalas ngeu bha ban syania hanga ban samye ku kubor na ka kitien ka jongblai hagane ka jinya seng ka bangi don ta kublai shibon pastoran syat sen karbuki na ka banta ka jingtep ka ba philap ha syanga ha ka por ka ba kaloy Ngiatip lang baro baya ka KGP Synod Pdeng Lathong yaka haka pra September arhajar arpsaw haka balang Presbyterian light umkra Kajingya ganti jungka kampat slam Kadang long tang driu bnai tam kum ka Synod kabapura Ilaban ong baka Synod Pdeng Kadang day ka brand new Kabadang Thymmai nadong syadong Kalong kum kali kabadang syusay Thymmai Kadang long tip top habarok kiliang Ngeu kumen bahang ni kila don lupa ki driver ki Tbit Kibala expert Banyak ia kena kekali ke Thymmai ki spare parts jong karu ki dang Thymmai kat wala bantep ka jaga ban set ia kena kekali ru kala don lupa ngangai Baka jing stand na ka jing suki jong ka kali kasyong ha ka kondisyon jong ka surop bat hagi driver
ka Bible ka yatho yangi bahagata ka riklau hundai om syam ladon kalanti balabol pai ki kon Israel bekinyai enrai ki lalaban yang acha ka phang ka badai namar bi khmat jung ki pe syaka sendok ke jutang ha ka bau blai udon rengkat batki ki kon Israel haden bakila deban mi na yep haden bakila deb cross ya ke deriau basau bat ya ka wa Jordan enrai ka riklau kadang don hakmat jongki kasngi ka bakrau ro kadon hakmat jongki kalawai ru kadon hakaliang jongki bat kajing rijing kularu kadang ap yaki aki kon Israel kadon kajing trang kombatet uklong snam kajing ang not kabana syabo jong kadon not banpoi syakari kanan oh kila don ru na Pdeng ki kon Israel kibala don kajing ngeu tenat bat ka Egypt kumta kalap benlong yaki bakin mi suki na Egypt ki para bangai biye jong ka Synod Pdeng token mau bakadon ka sngi ka bakrau syakmat jong pi bat kalawai ru kadon hakaliang jong pi compare la pidai ban rong syagari klau enrai ka ri jung kolar kadon hakmat jong pi Kinongñiah lam jong ki kon Israel kilai konsot bat ublei na kamenta ki agenda ki bedang don syakmat bat nganget ka Synod Pdeng ro kan bot ya kata ngatep bahagane ka Synod Pdeng ki don sibon ki nongkren bat ki Nongñiah lap ki bat don bot bat om tangkata hindai ki don ru ki nong ngap ki bastat ha ka bakenjam sem Hakano ne hang no habadon program ipustor nong sap wat haga jinge sen metro kalongkum hakapor mensngi nagal yang junga ngawan hang ni tang ban ye thu kat to kat ne syapang ga jing sya sitom mat ga jing syaya Yung Yesus Kristus halor yung kadeng na nagbantab pen MA yang abad yapi kibreu kibalado jing kermen kidon gijika gi bangalatep yetho bahagini gi khendiat benai kibala letno kibawan pau ha ka jing phos neu yung ha kidei kibreu kibala klan nagane ko percaya ngalay tu hakikon ya kata batigali yang kita kibawan pau hapi kisuan ne kita keren ngaong haki kisuan teki ong lada kim keren lele mas ngeu ban ong bat phi ka Synod Pdeng ha ka ne ka pot la ka dei ka first sermon ne ka last sermon tang ublei ubatep ka balang ya ka bau Yesu la sen ha ka ne ka percaya kala don mentala arajar snem tam Raing yu iba ka percaya kala nang sniu bat kala nang jot ngi aingo yaw blay baka balang ka basisya kampat bakla hado menta
Kabalang kabasisya kan om bakla. Namar bakalong ka kanhon kabayay ba ya kating na. Kanong riem na kaktin ka jongblay. Kabangadon manislok hang nagapor kalong. Naga gospel yones kat kandai kalanong. Kid khot kan riu khat pra. The text of my sermon at this time is taken from St. John's Gospel, chapter 19, verses 16 to 18. Kiktian lagi ne kit khot ki keren kumne. Namar kata te ulai tino yu hakiba on sa narna. Te kum ta gile shim no yo Jesu. Tidak bau bahi ala keding na. Ula leit no siya kata jaga balakot malaikli. Yaga balakot hake Hebrew Golgotha. Hanta kilia sa narfna yo. Bat ya arngut ki wei pat lem bat u. Wei siya ka wei ka krong. Wei siya ka wei ka krong. Bat yaw Jesu Pdeng. Kabanengkong ki jingja katokan hak perget samani. Haswa bau try Jesun lei hak perget samani. Ulai kan dolang bat kit arngut ki apostol. Hagata ka kamra kaban yang ha Jerusalem. Ulong te haki. Ngalakwa si kedai ban bam ya kene kan yam ke jinglai. Lembat phi kat bangam patsya. Yesu lapan long ya ke jing khawai met ka bakhat do. Ne ke sakramen ka jing utrai ka bakhat do. Bat la ki jong kisran. Ha ka ta ka jen met ka bakhat do. U Yesu lapan lut por bat la ki jong kisran ha ka ta ka kamra ka ban yang ha Jerusalem. Namar tang ha ka sngi ka babot. Ula dai banai tino ya la ki jing em. Banlong ka kunan na kabanta ka pop jong abot jong pi. Bat na mata ki pop jong ka ptay. Rai Jesu la ay ki senran. Om tang yi ki jing kren ki batar. Ki ba nep bat ki ba ptiar. Hinray ha ka juga poru ay ro ka kubor jong ka jing pentengan. Wat ki kuslay na ka donut jong pi. Tongej phi hau blei tongej hangaru. Onang ala lei no ban ngala kre ye phi ke jaka. Ngan wan pat ban ngan simti ye phi hala dehi. Bahaga bangalong mga phiru phila banlong. Nang tau Jesu ha kata ka kamra ka bahaneng. Ulak ular ha ki senran ki jung o. Shisha ngo phi. Baki ke ru kat wafin pan nau pa ha kerteng jonga un ai happy but Jesu ha ka kamra ka bahaneng ulakularu ban pha yau min sem bukho ulakular ulabatai ha ki senran ladangang lai no neu min sem bukho unwan ubolong tek kumanga. Kata ka jenmit ka baudon bat lagi jong kisenran. Kala dunaya ka arfusau kenta. Baula dei ban bano ya ka tingpna. Kisenran wat habagila sngew kumbagila yang halor ka riat ba. Ka syam jong kar mit ka badom tam. Haka history jo ka percay jo ki. Rai Yesu yai pentengan yaki. Ko ki log jonga kane ke jingai ti jonga ban yap halor ka ding phna kam dei ka do kam dei long ka dau ye phi ba phin sep tieng ngan sai no ye phi na ka ban ta ka jing bha ka ba bom ju kut jong phi
Bat nak benta ke burom ke bom jukut jonga. Ko kilok jonga. Phim đã đơn cam ban tiếp cũng nó ban poi sẽ kata cái ying song ne. Ngalade hingan sawan ban singti api apa ka por kala poi. Hadin bau Yesu la mi no na kata ka kamera ka Pdeng. Ula leit no lembat lagi yisran khat wengot sẽ ka perget semani. Kabadon siliang jung ka wadut kidron. Kaget semeni ka lalong ka jaka ha ka bala syet kala. Bat bala kem yau try Yesu. Ha ka jingiem jongi. Lesa ka nam don ka ba kampen po. Kampen hiar kerdan. Bat kampen lerang. Nagadau ka jing sya syukur. Sya hiar Thymmai. Bat syasyo dalaki jong ki parlok. Ne dalaki jong ki breu. Try yung Jesus Christ daladeo la yakan do yakabakom kane. Hakataka pergat samane. Kala julong garukom yung Jesu haparo kisnem yung ministry yung o. Ban penlot ka por janmet halor lom ki olip ki bernapo yung kataka per. Yon Yesu yato. Anda kumta way po way nagi ula lej no shala ying. Henry Yesu ula lej no shaw lom ki olip. Hakapor kanyam ke jinglat. Try Yesu ula kuak biang. Ban lej shaw lom ki olip. Batu dalam lang lagi jong ki senran kenang bamakiru. Kin la ban yu iya ka ka ban saja ta. Lai to ba ka por kan yam ka jinglat. Daki hajar ki pilgrim na kalengga ri Palestine. Ki julej sa Jerusalem. Lapendap ya kan oba Jerusalem daki pilgrim ki balaj ai ki jingnya ka temple. Hagita ki kendiat sengi. Lapom nela ot rendang ye ki lang berot klem jing sangat. Hadin life house nem. Hadin ukres. Ki don ki nong to history ki bayat ho. Bado arspa asan pun reu hajar ki lang berot. Lapen yap ye ki hagan yam ke jing laj Jerusalem. Omla ban mudur ye ke jing do jong kesnam. Nakata keduan juga tempel kesnam galato shikeleng ki jaga Jerusalem dai namar kata kedau baki yeu kila syak snak nang ye kinala nasya ki jat jong ke tempel kabayang halor ki tem jong kawa kidron. Nang talapan doj ya kesnam baro syakawa kidron. Try Yesu. Haba ulami na Jerusalem hakata kamit kabakado. Layato bola day banyaj lang baye kawado kidron. Bat uluyo iba kesnam yung kilang berot. Katoj lang ba kata kawa. Hawa ula pek ya kata kesnam. Yesu ulayang. Ula perkat. Ula pai shalade. Namar baus ngeuto. Baulawan nang na Pdeng siya ka nagapertay. Kumukun lang berot. Ubasakit no yaki pop yung kapertay. Kaget sa mani kalong kajaka jing duway. Hinray kalalong kajaka kabapensok yung Judas. Ya kakanhon sipay yaki rangba lang do. Bat yaki Pharisi bakin kem yung Yesu. Yesu ladap kren lupa yung Judas.
Ya kamen sale tole kloi ro. Judas khilek bat le ya kamen ngeu kwa. Lek le ya kamen ngeu mon. Ladaga day ya garo le kat kamen ngeu mon. Judas Mariami na kata jing kawai met kabakat do. Usaitan ulayo ban sot hao. Long breu bala shong soy. Bat kabakam shirkai galong. Bau saitan ulayo ban shong haga donut jongbo. Ulalek ban yakendo yakirang ba lando bat kitemen basan kan yam jeu. Daga bau tarwa yala de ban shem kontrak. Ne yakut dor ban di yau jiso. Hagador kispai, laipeu kispai rupa. Lantat kumba arpeu dolar. Ne shejar saus pa sau pau deka kata kapot.